Dakle, danas smo tu na događaju koji obilježava početak aktivnosti za treću generaciju polaznika Akademije za mlade lidere u civilnom društvu, a taj početak ćemo simbolično obilježiti jednom panel diskusijom na temu potrebe aktivizma mladih na rješavanju problema u Bosni i Hercegovini, gdje ćemo imati zaista istaknute govornike kao što je profesorica Svetlana Cenić, ekonomski analitičar i lider udruženja Biznis Plus, zatim gospodin Darko Brkan koji je predsjednik udruženja Zašto ne i dugogodišnji aktivista, tu je iz akademske zajednice Jasmin Hasanović, asistent sa Fakulteta političkih nauka i tu su dva mlada aktivista, Ajna Jusić i Emir Zulehić koji su inače završili akademiju u prethodne 2 generacije i oni imaju vrlo recentno to aktivističko iskustvo, prenijeće tu perspektivu, tako da nam je zaista cilj onako u fokus javnosti staviti uopšte tu potrebu da mladi ljudi se društveno angažuju, da nisu oni pasivni posmatrači dešavanja, da ne sjede na kafama i kukaju kako ništa ne valja, a upravo je akademija prilika da ti mladi ljudi dokažu kako je moguće i evo, kroz prethodne 2 generacije se pokazalo zaista da mladi ljudi mogu riješiti probleme u svojim zajednicama, mogu se izboriti za sebe, naravno uz adekvatnu podršku i zajednice, ali i svih ostalih, da kažem, stakeholdera kao što su i nevladne organizacije, međunarodna zajednica, lokalne vlasti i tako dalje. Akademija za mlade lidere u civilnom društvu je jedan intenzivni program neformalnog obrazovanja mladih ljudi koji traje godinu dana za svaku generaciju. Dakle, upisujemo 20 izuzetnih, odnosno istaknutih mladih ljudi iz cijele Bosne i Hercegovine. Ove godine imamo 16, odnosno mlade iz 16 različitih gradova sa svih javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini i dakle oni pohađaju program koji se sastoji iz 4 osnovna segmenta. Prvi segment je u stvari ta nastava na 12 tematskih modula koji su pažljivo odabrani, preko 100 istaknutih pojedinaca, eksperata iz oblasti civilnog društva, politike, akademske zajednice, biznisa, medija su birali koje to teme trebaju mladim ljudima da bi postali lideri u aktivizmu u svojim zajednicama. Zatim svi ti mladi ljudi rješavaju jedan problem koji žele u toku godine dana, nešto što je njima jako važno i realizuju tu zagovaračku inicijativu. Kroz program imaju priliku pohađati 2-mjesečnu plaćenu praksu u različitim institucijama, organizacijama, kompanijama po vlastitom izboru gdje stiču to svoje prvo radno iskustvo. Imali smo zaista pozitivnih efekata gdje su mladi ljudi ostajali na zaposlenju u tim organizacijama, institucijama gdje su obavili praksu. I četvrti, nama jako značajan segment jeste u stvari samo druženje i povezivanje mladih ljudi iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine koji provode godinu dana zajedno, borave uglavnom u našem trening centru Ashal House na Stupu, druže se i nekako grade tu mrežu kontakata, mrežu podrške, mrežu ljudi koji imaju različite pozadine, ali istu namjeru, a to je da mijenjaju ovo društvo i ovu državu nabolje i evo, u protekle 2 godine uspijevaju u tome. Schüler helfen Leben ist eine sehr besondere... Schüler helfen Leben organizacija je jedna posebna nevladina organizacija koja je osnovana u Njemačkoj i to od strane učenica i učenika. Oni su je osnovali kako bi u stvari pomogli mladim ljudima u drugim državama da organizuje bolje svoj život u svojim društvima i u svojim zemljama. Also ihnen ein praktisches Beispiel zu geben, die Schüler der... Dakle, učenici srednje škole u Jajcu su u stvari imali podršku i konsultacije od strane organizacije Schüler helfen Leben kako bi reagovali i bili aktivni da ne bi došlo do etničkog odvajanja, odnosno separacije. Und immerhin, die Schüler von Jajce haben gerade den sehr berühmten Max von der Stuhl-Auszeichnung in den Niederlanden letzte Woche in Empfang nehmen können. Ein Riesenerfolg für diese Jugendlichen. A svi znamo da su ti mladi srednjoškolci iz Jajca bili toliko uspješni jer su nedavno dobili i nagradu Max von der Stuhl iz Holandije za svoj aktivizam. Was für uns wichtig ist bei diesem Projekt... Ono što je nama u stvari bitno jeste da se ovdje ne radi samo o mladima koji su aktivni u ovom programu, nego i njihovi roditelji. Iz tog razloga, pored polaznika treće generacije akademije, imamo i njihove roditelje danas prisutne. Radi se o tome da u stvari dobijete motivaciju, da je dobijete od kuće, da razgovarate o raznim temama, gdje je zaista potrebna podrška roditelja i same kuće. I ovdje evo imamo roditelje koji su svoju djecu mlade podržali, prije svega da konkurišu, da se prijave, da pokušaju da učestvuju u ovom selekcionom izboru i evo oni su prošli i to je ono što je dobro.
Pa ovo je već 3. godina ove akademije, meni je bilo jako zanimljivo raditi, stvarno SHL se potrudi da izabere najbolje mlade ljude što imamo, ja mislim, u Bosni i Hercegovini, ovo je već 3. generacija, nadam se da će biti kao prve 2, od toga koliko zainteresovan do samih diskusija pa do samih projekata na kojima svaki od polaznika radi, sve je do sada bilo zaista na jednom vrlo visokom nivou. Mislim da su prve generacije samim rezultatima koje su mladi ljudi imali i šta su ostvarili i gdje sada rade su zaista pokazali da ova cijela priča ima smisla. Moje ime je Afan Midžić, ja dolazim iz grada Bihaća, imam 21 godinu. Organizacija je zaista na zavidnom nivou, sve zaista odlično i organizirano i isplanirano i trenutno nisam prošao kroz akademiju u tom smislu da sam išao na obuke, ali dolazi period i za te obuke, tako da se nadam da će me akademija kako dobro doći. Pa očekujem da će me akademija usmjeriti da na produktivan način pomognem svojoj okolini, odnosno svom društvu i da budem jedan odgovoran pojedinac tog društva. Moje ime je Adna Sokolović, dolazim iz Sarajeva, imam 20 godina. Na akademiju sam se prijavila zato što dugi niz godina surađujem sa Fondacijom Schuler Helfen Leben, dugi nisam aktivista kroz različite njihove programe i akademija je nekako, vidjela sam to kao mogućnost i program kroz koji mogu da razvijem svoje vještine koje do tada nisam imala mogućnost razviti na nekom puno većem i ozbiljnijem nivou. Smatram da ovaj jednogodišnji program može mnogo da pruži u kontekstu znanja, prakse i prilika mladim ljudima da rade na svojim idejama, da rade na rješavanju problema koje u stvari vide u svojim zajednicama. Jedan od takvih jeste u stvari onaj koji sam ja uvidjela da postoji na mom fakultetu. U biti praksa koja se izvodi na smjeru pedagogije na Filozofskom fakultetu kao takva postoji, međutim u današnjem vremenu u kakvom se nalazimo nije toliko funkcionalna kao što je to možda bilo ranije kada je ona kao takva uspostavljena. Moja inicijativa ogleda se u tome da se uputi inicijativa Univerzitetu i Ministarstvu obrazovanja da se u stvari kreira novi plan prakse, odnosno da se praksa na Filozofskom fakultetu na pedagoškom odsjeku, odnosno odsjeku pedagogije izmijeni kao takva, odnosno da se kreira novi plan koji će biti više fokusiran na rad sa djecom, a ne rad koji u stvari dovodi do nekih strukturalnih, tehničkih stvari koje studenti rade na svojoj praksi. Nadam se da ću uspjeti u svojoj inicijativi jer ja kao student pedagogije prve godine nadam se da ću stvari biti u mogućnosti svoju praksu raditi po ovom novom planu i programu kao nekom novo orijentisanom programu za sve studente.